he news hi nichin lo karon poster ania long thlai thlang khumoi la dil moi kara gas phur motor accident lo maya azilo hle mai voin chhun lama thil hlengan I mela nichin deuh lo karon poster ani khomoi branch wai me mitlom ngai te an fakoma an fel thin khop mai en chin taila motor hi accident chiang rang sia khomoi la dil tlang in car kem ruk vela các cái công thang là mặt khomoi branch wai me te natlangin bongai chuakin Bungrua ye sak me ka ni an fel khop mai ko thlang roi tu mitlom ngai thlang walte heteng tor hani kan veng amo kan khochunga emo heteng accident an lom pal chuanin thlomai chuwa tila chuanin thitur mai te pokha thiman kan chan him pha the ni hetia thlomai kan chowa thianin July ni so pakhat sang he something le kali ani ha piagian tun lai phur ro tui thlak tam lai ni a kong ten na la accident tam hun lai motor accident te leimin te atam emema tunang huna hianin kan film khule zol te pongai ne wai me to mai la mun tina la par bul zera he news hi nichin deuh lo karon post thar khania voin July December khat kum sang ni som ni pali chongmalam khan long thlai thlang khumoi le di thlang kara gas phur truck chesualin kongthlang lama aliamane thudon nei na soidanin motor chesual thu shet ani vele khomoi wai me te chu ahmuna thleng ngalin khomoi branch wai me te chuan na thlangin Bungrua an thir saka apui tu tur motor danga an lot sakfek bokane he news hi zalian news atanga la ka de education department in casualty charatana lak zinga certificate lem mang an mu chuak education additional director chuan nimin ni som thlasari khan office order ti chuakin primary school casualty charatana lak jacob ro thangpuya apa f lalom sang chuan MTET certificate lem amang ti mu chu ani awangin casualty charatana lak ani na order cancel ani thu atarlang jacob ro thangpuya hi khwang thing Champhai district nia soyane he thil thleng chungchang hi education minister Dr. Val Tlanan enjoy ani don thu soyane he news hi bing varna news tangala kane